даврон иқтисоди бозорӣ барои тиҷорат роҳҳо ву василаҳои бешро манзур менамояд. имрӯз фурӯши молукулҳо дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар ҷараён буда, мутаассифона савдои маҳсулоти ғалладонагӣ, ки дар ноҳияи Ишкошим сурат гирифт, боиси гирифтори беморӣ шудани бошандагони водии Вахони ин ноҳия гашт. соҳибкор Шавқат Раҳматов, ки дар ноҳияи Ҳамадонии вилояти Хатлон соҳиби 5 гектар замин мебошад, маҳсулоти беш аз 5 тонна гандумро барои фурӯш ба ҳудуди ноҳияи Ишкошим овард. сокинони водии Вахони ноҳия ин маҳсулотро бо нархи 140 сомонӣ барои ҳар як халта харидорӣ намуданд. баъди чанде аломатҳои нахустини беморӣ дар рӯстоҳои водии Вахон ба мушоҳида мерасид. манбаи асосии сироатро мутахассисони соҳаи тиб истифодаи ғалладонагӣ арзёбӣ намуданд. ин беморӣ дорои аломатҳои худӣ буда, қабл аз ҳама ба ҷигар таъсири зиёд мерасонад. барои пешгирии касалӣ, ташхису табобати сокинон ва пайдо намудани роҳҳои ҳалли мушкилот, раёсати тандурустии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, хадамоти санитарии эпидемиологии вилоят ва хадамоти оғохон оид ба тандурустӣ дар Тоҷикистон супоришҳо ва вазифаҳои мушаххас гирифтанд. аввалин чизе ки мо сар кардем, ин барпо кардани ташкил кардани шӯрои ҳамоҳангсозӣ буд, ки ба ин шӯро хадамоти оғохон оиди тандурустӣ, бахши ҳифзу сиҳати консули миллӣ, риёсати тандурустии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳама аъзо шуданд ва дар ҳамҷоягӣ хадамоти оғохон оиди тандурустӣ, духтурони касалхонаи вилоятӣ, духтурони хадамоти санитарӣ ва эпидемиологӣ як стратегияи муайяниро тартиб додем. яъне ҳамон шӯрои ҳамоҳангсозие ки мо тартиб додем, мақсади асосии вай идоракунӣ ва мутобиқ гардондани тамоми чорабиниҳое ки дар доираи ё дар ҳаллаи мубориза бар зидди ин заҳролудшавӣ буд. дар вусъати ҳамоҳангсозии ин ниҳодҳо пешниҳодҳо барои пешбурди фаъолияти корӣ роҳандозӣ мешуд. натиҷаи кори ҳамоҳангии бемористони вилоятӣ, хадамоти санитарии эпидемиологии вилоят, раёсати ҳифзулсиҳат ва хадамоти тандурустии оғохон як стратегияи раванди корро ба бор овард. аз рӯи ин нақшаи мукаммал, дар навбати аввал байни мардуми деҳоти Ишкошим, ки аз ғалладонагии заҳролуд истифода намуданд, тарғиботу ташвиқот гузаронда мешуд. маҳсулоти гандум аз мардум бозпас ҷамъоварӣ шуд. дар ин кор мо бо якҷоягӣ бо хадамоти санитарӣ ва эпидемиологӣ кор карда истодаем ва асосан кори бузурге ки хадамоти мегӯем ки санитарӣ ва эпидемиологӣ ба итмом расонданд, ин аз байн бурдани манбаи асосии заҳролудшавӣ аст. яъне тамоми ҳамон гандуми заҳролуд ва тамоми орди заҳролуда хадамоти санитарӣ ва эпидемиологӣ бо ҳамроҳии хадамоти оғохон оиди тандурустӣ ҷамъ карданд ва ҳукумат ба ҷои ҳамин гандуми заҳролудшуда орди тоза ба мардум тақсим карданд. пас он бо тартиби нақшаи фаъолияти зудамал аломатҳои пайдоиши ин беморӣ ҷустуҷӯ мешуд. бо ҷалби мутахассисон аз бемористони вилоятӣ, хадамоти санитарии эпидемиологӣ ва мутахассисон аз маркази кишвар, аксари мардуми деҳаҳои Питуп ва Туггози водии Вахони ноҳияи Ишкошим аз ташхиси тиббӣ мегузаштанд. сари вақт касалии аломатҳои касалиро дарёфт карданд дар кор, то ки касалҳо барвақттар табобат гиранд ва ба чиз аз ин сеҳат ёбанд аз ҳамин касалӣ. ва дар ин бобат, дар ин ҷода мо 4 гурӯҳи мобилиро ташкил кардем. дар ин гурӯҳҳои мобилӣ духтурони касалиҳои дарунӣ, табибони касалиҳои кӯдакона, мутахассиси ултрасадо ва мутахассисони озмоишгоҳи тиббӣ шомил буданд. вазифае ки онҳо бар дӯш доштанд, ташхиси мардум дар манотиқи заҳролудшуда буд. то кунун ин гурӯҳҳои мобилӣ дар ноҳияи Ишкошим барои 370 нафар сокинони зарардида хизматрасониҳои ташхисӣ ва машваратҳои тиббӣ расонидаанд. ҳар як сокини деҳоти Шитхарв, Туггоз ва Питупи Ишкошимро табибон муоина мекарданд. барои дарёфти аломатҳои бемории гепатити гелиотропӣ ташхиси хун ва ултрасадо гузаронида мешуд. ҳангоми муайяншавии беморӣ маризонро ба беморхонаи вилоятӣ интиқол медоданд. дар айни ҳол хадамоти тандурустии оғохон миқдори 58 000 сомониро барои ташхиси беморон, 105 000 сомониро барои доруворӣ ва 13 500 сомониро барои ҷойпӯш пардохт намудааст. табобати
همون کسان بیماران است، یعنی تبابت همون مریضانی که گرفتار همین هپاتیت گل ارتروپی شدند. و در این جوده اساساً دکتران کسالخانه ولایتی با معالجه مریضان مشغول هستند و در هماهنگسازی و در یک با همکاری متخصصان و مشاوران از شهر دوشنبه از سطح جمهوری یک جای کار کرده هستند و این چنین یعنی با طرز طب فاصلوی ما با بیمارستان و دانشگاه والا حضرت آقاخان در پاکستان در کراچی هم ما مشاوره داریم و دائما در تماس هستیم. تعداد مریضان این بیماری از حساب مردم منطقه وخان نویش کوشیم از 100 نفر هم میگذشت و وضعیت درجه دقت بلندتر میگرفت. در این مرور از وزارت تندرستی مملکت برای نظارت و پیشگیری کار به ولایت 3 گروهی کاری سفربر شدند. محض یکی از این گروه ها برای تشکیل سریوقتی یک شعبه علاهیده برای این مریضان از خدمات تندرستی آقاخان در تاجیکستان درخواست نمود. برای آماده کردن چنین یک شعبه علاهیده در مدت کوتاه امکانات‌ها خیلی تنگ بودند. جای برای شعبه علاهیده در آشانه دوم بینای شعبه آسیب شناسی بیمارخانه ولایتی انتخاب گشت. 10 شب و روز با جلب ساختمانچیان، متخصصان ساحه و حتی رضاکاران خدمات تندرستی آقاخان در تاجیکستان بینای بیش از 2 سال بیکار مانده به یک شعبه زمانوی مبدل گشت. اگر با حساب میانه گیریم که در پتوب و در شدخر و در لنگر 35 خواجگی این گندم گوییم که زرناک را استعمال کردگی و به حساب میانه اگر یک خواجگی 6 یا 7 کس باشند زیاده از 200 کس باید امروز ما با این کسلی گرفتار را باید ما داشته باشیم و اقتدار کسلخانه ولایتی امروز برای قبول این مقدار کسلی ناکفایه است. برای من این درخواستی که از طرف مشاوران و متخصصان وزارت تندرستی تاجیکستان با ما آمد، ما این را قبول کردیم و حساب کردیم که باید برای این کسلی ها برای همین هپاتیت گل ارتروپی یک شعبه جداگانه را ما تعمیر کنیم و تجهیزانیم و امروز این کار ما خوشبختانه به اتمام رساندیم. شعبه نو بیمارخانه که مخصوص برای طبابت بیماری ورم جگر آماده کرده شده بود، دارای 40 کت خواب بوده. برای طبابت مریضان در این شعبه تمام شرایط ها مهیا شده اند. بنا به حسابات های خدمات تندرستی آقاخان در تاجیکستان برای تعمیر بنا، خرید تجهیزات، رخت خواب، اشیاء آشخانه و دیگر مواد لازمه تا به استفاده سپردن این شعبه نو طبابتی $31,000 امریکا که مساوی به بیش از 271,000 سومانی است مصرف شده است. پس از افتتاح رسمی شعبه، سردکتر کسله‌های درونی بیمارخانه ولایتی مریضان ورم جگر را در اتاق‌های طبابتی نو جا نمود.